Dobrodošli, dragi moji! Danas vam donosim recept za onaj pravi domaći hošav, koji će vas osvježiti ne samo za vrijeme Ramazana. Od sastojaka pripremite suhe kruške, šljive, smokve, štanglicu cimeta i anis, sok od limuna i grožđice. Osim toga jabuke i šećer. U prvom koraku jabuke ogulite, izdubite i izdržite na kolute. Za ovaj posao volim da koristim svoju omiljenu spravicu u kuhinji, a to je ova mašina za guljenje jabuka. Jabuke još jednom u sredini prerežem i one su spremne. U šerpu sipajte suhe šljive, kruške i grožđice. Prije nego što dodajete i smokve, ja bih vam preporučila da odstranite stabljiku. Zatim slijede šećer i sok od limuna. Količina šećera zavisi isto od slatkoće voća, znači možete kasnije, ako vam zatreba, dodati još malo šećera. Kako ne bih morala ganjati začine po kompotu, volim da koristim ovakvo sito. Vi ih možete naravno dodati i direktno u kompot. Lonac napunite sa 2,5 litra vode. Pošto će suho voće upiti jedan dio vode, možda će biti potrebno da kasnije još malkice dodate. Kompot prokuhajte pa smanjite vatru na 3. stepen od 9 i kuhajte otprilike 45 do 60 minuta sa poklopcem. Nakon kuhanja voće će biti mekano i puno vode. Po potrebi u ovom koraku možete dodati još malo vrele vode, a i šećera. Što se tiče šećera, naravno kompot možete napraviti i u još malo zdravijoj varijanti ako koristite na primjer brezin šećer. Gotovi kompot ostavite na sobnoj temperaturi da se potpuno ohladi, a zatim ga stavite u frižider najbolje preko noći jer što je hladniji, to je ukusniji. U frižideru ga možete držati i do 7 dana bez da se pokvari, a ako ga budete redovno jeli, sigurno nećete imati problema sa probavom.